lehatshe ka bophara ke phologolo gate e bitswa go tse sexual land title. Phologolo e re kopa gore le kopanele ka gore ko gabolone le gone re di boletiwe ka dinao o le ka gore a e lwantshe ha ntse a mbrifalenya o dikile gore a bitse ditshabo yana o dirile go mwa go bitsa nga re ke war room gore go ba kgone gore ba he go sekgeng ke tsa gore la itse gore mo phalape di-investora di eme ba eme ka rona ba nthunya tsatsi le letsatsi gore ba re batla go simolola mme kana go simolola mo bagaetso gore a ditiro tse e leng gore re di tshwere akanya investora re di tshwere madi ke batla go simolola ke hire batswana rona re le puso re le sa ipaakanya go lomogare re lekeng ka bojotlhe gore tota phologolo e re e hetseng tse dingwe bagaetso ke kgakolo le tokodiso ya le gore go a lebega go a bonala gore ba di-council tse dingwe e seng tsa phala ba sentse ba sa tlhaloganye lenaneo la bonno mme re tlhalositse ka bophara re bitsitse bo land board chairman re bitsitse bo council chairman le boratoropo re le ko tlokweng mme ga re itse gore go ha o tsamaya jao kare ba bongwe ga ba utlwe go sentse go na le batho ba ba tsietsegang ba dumela gore bonno bo tsela batho ba ba fodileng ditshagelo go tsana bone mo e leng gore ga se boammaaruri boammaaruri ke gore bonno bo thusa gore motho o fodileng a bone setso re itshwaraganya le bagwebi ba private sector jaaka maloba ke ne ke bua le ba Stanbic Bank e le gore ba re nyana le rona re thusa mo lenaneong la bonno gore ba e le gore ba ka tsaya dilounu mo go rona ba te ba tseye lenaneo le la bonno ga e le gore ba re nna ga rena ditsha ba e le gore ba na le ditsha ba tseye madi baage